sekarang ni I nak makan something without daging ah. Dan lagi I share with you all how it tastes like. So guys, saya cakap kan tadi baru balik Surabaya, kat Surabaya terlalu banyak daging yang kita dah makan. Nasi Uzbek lah, sate Madura lah, macam-macam lah kat situ kan. So I dah balik Singapore ni, I nak makan something without daging. So ni suitable for vegetarian lah guys tapi vegetarian yang tak consume garlic tak boleh lah, because ada garlic kan. So kita nak makan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okay, so kita ambil tahu ni, taugeh sikit. Okay, dan dia keluar. Bismillah. So guys, dia punya rasa well balanced. Dia punya rasa dia punya tahu goreng dia semua tu, dia punya kecap, dia punya ingredients dia macam bawang putih dia semua. Lepas tu dia punya cili padi pula terasa. Tapi dia tak pedas sangat tau guys, dia just nice punya. Masih boleh kira boleh angkat punya. Kami lagi. Bismillah. Dia masuk lah guys. Kopok-kopok. So tahu goreng ni available dekat Clooney dengan Clementi. So dua outlet memang ada tahu goreng. Okay guys, so kalau you all fancy makan tahu goreng, you can drop by, you can taste for yourself. So guys, tengok closer. Dia punya tahu dia goreng dia crispy guys, tapi dalam dia lembut guys. Itu yang buat syuk tu. Ada yang lain juga kalau nak perah-perah, jangan perah lah. So guys, tahu goreng ni you boleh makan as a side dish ataupun as a main dish lah guys, depends lah. Ada orang I tengok dia suka makan macamnya ayam penyet nasi putih, dan diorang letaknya tahu goreng as a side dish lah, so diorang share. So besides tahu goreng, kita orang pun ada rojak Bandung juga kat sini. So ni macam the rojak dishes lah. And just want to let you guys know that soon guys, okay, there will be makan extravaganza, okay guys. So during this makan extravaganza at Singapore Expo ni organized by Zak and Mango Bosco, okay guys, we will be participating and we will be selling some of our food, okay guys. So it will be from 26 until 29, 10 AM to 10 PM. So stay tuned guys, okay, we will share more information soon.